Hadin gajing suba ke bajur ki kato kanangut ki breu ki bala subajur bakila bandai ki bajumlin hakabandi bat bansalan ya udrox. Nakalian ka KSU Arpo Mer Circle kala pelong ya gajing budin madru banyok kemno ya arngut ki kena bajumlin hakane ka kamdi bat bansalan ya udrox. Ki dikot ka KSU Arpo Mer Circle kila yok kemi ki arngut ki snar di drox ka por praba JEA nakawi ka jaka hapo ka snong umling riboy district. Ya ki arngut ki breu ki bala yok kem latip kerteng kum uman prit sing arpuis nem kerta basong basa hapo beltola Asam. Kadba uwi pat la burino ya ka kerteng namar udang hap hapo karta ka bakat news nem bat ubasong basa hapo kat kendai mer hakabala yoru ban kurup ya shibun udrox bat daki haja tengka ka pisa hadin balakia mikini ki breu nakaliang ka KSU Arpo Mer Circle kalalej ban IT no yaki shiki board ki pulit ka nompo police station ban lepat ya ka kam nakaliang ka KSU Arpo Mer Circle kala pempau bakanang ye trishtom ban pet ngore kum kini ki breu ki badong kti hakum kini ki kam sniu bat kum kasenghi ka nomsong klikti ban rat dengkhong ya udrox napo kane ka thang